Itigere ntuko inkai waandikithia bwaraini cha thimo cha Safaricom Bokinyamuthia na Rua Kameme Kaweru FM 96.4 na kambuni ya Safaricom ne bakinyete ntere chalare kenda kurikithia waandikithia bobo maturene. Atangazaji ba Weru FM ni batemeni na mashabiki bao emwe kwa emwe na bwari tingogeba Safaricom bakioni akari ure mto abatikogeta kenda kuandikithia raini yawe kurio. Waandikithia kere Safaricom bande kijaraini tienu nikenda kwebera mpanga ya kuingirwa laini yaku wona ya kuruka tariki 15 cha mweri ojo owaena ntumirire rekite kurekerwa anirwangi irwa waraneria anthiguru ya Kenya nikenda antu batigira bonthe bakwandikithia laini ciao okaire ntumirire yatinda gutumirwa ataoni ya Lare ntugo ya munthi gukurukira ngwataniro ya kampuni ya waraneria ya Safaricom igwatanirite na Kameme wa Mwana TV cha Weru ntubura bandiki bande toba Weru FM batinda gutumiria antu baba baibumeria nikenda abandikithia laini ciao kinya taoni eno ya Lare. Ungependa kuambia aje watu ambao labda wanakutazama pale kwa TV ama wako pale nyumbani na labda ungependa kuambia aje kuhusiana na kuupdate line yako ya Safaricom? Nimesema kila mtu update. Banto ya meno ndo ya ndare kawe mwetu yele imanto ate kote ite imanto makaino imanto madongi anto iba iritaniria ababa tara ko janda kedena morgwa na bata ne ba ya ko ajena de ko tana de no ko nenko ne bwana onto ba orange stage ba line bo na tombo ko kiandre ga yera ke ko orange star ende dena thirikari yetu yethura thirikari ya atua to senji hapa na pale iyi tubati kuongerwa ntuku kenda twandikithia twende no tukura tukiba kinya macambene batirombo kinya na muthirikirio ni abisa wa Safaricom wachokia nkatho kiri barabonthe baebumiretie kwa ibandikithia ntugo ya munthi ona muno nkurukia kiuragia antu barabata kuiba kuibandikithia bamenye ntugo no mwanka ntugo ya Jumaa tariki 15 na ibathi na mbere na kuibandikithiria kurabari gutigira bakwebera mpanga eno ya kuingirwa laini tuko update laini mono na kinya babu burinja ngobo amatisha bombe ku update laini chenu ukenda kuthaya kotha laini yako updated ukadel star kana njota imwe kibugu ithandatu njota imwe alafu alama ya hash alafu kuna message igakuretera ikure kotha uri updated kana uti updated Nanko yukia kanyaka kwera akari bonde baraba shumeria iboya lonto bakoya na kinya bakahakikisha iba kuthiatira mawatho kana directives ira shumete kwethira ikia na Wani Communications Authority of Kenya na kinya kethira tukuma rukalare na utomba kwethira ukimenya kethira line ya kwera updated wena kanya mwanka Jumaa tariki 15 ikinye kirenduka ya Safaricom irere ya kwena wewe agent wa Safaricom kana deal wa Safaricom wahakikishe line yaku iri up to date. Empress Rita omwandiki ibandeto oba Weru FM na TV na uretie antu ibamenye ati watho boborutitwo ene thirikari na ti Safaricom ukethirwo ikingira antu ende ithirikari ukethirwo ikingira antu oraini ciao bare akwa ibandikithia warira no ya bithojo wa Safaricom akuria antu ibathi na mbere na kwibumiria nkuruki kwibandikithiria laini ciao na kiluki kwe baraba kwa Safaricom baba komba kwethira be kuingera line yaku ukethira utishiandikithia mbai tariki 15 mweri yotu rekentu kirankendo menya yo sheria yombete kwethira kenenkanirwa ni Communications Authority of Kenya mtu wonde na batira kwethira akithia taira no kahakikisha sim card yaku iri up to date ku register line yaku ukavisit any Safaricom dealer nduka cha Safaricom irire akwena ukwe kana ke Safaricom brand advance kuna advance cha Safaricom chikothiurunga chike update na chiri update free of charge gote mariu mtu akoriwa kinyaja diku kuma tauni ya Lare Gembe North Beton Class Chabari.